Nikada pre naše zdravlje i budućnost našeg posla nije bilo ovako važno. I nema sumnje da su nas poslednji meseci primorali da budemo super kreativni kako bi ostali povezani. Pravili smo Zoom sastanke, organizovali rođendane putem Skype-a, viđali prijatelje i kolege samo preko ekrana, ali kao što znamo, nužnost je majka svih inovacija. Sa ovim na umu bili smo inspirisani da napravimo prvu Digital Serbia Business Run trku. Od maratonaca do kolega koji nikada nisu potrčali, hiljade zaposlenih iz stotine kompanija iz cele Srbije bit će u prilici da celog septembra 2020. godine trči 5 km i svoje rezultate deli kroz najmoderniji sistem uživo rezultata. Bilo da jurite pobedu na trci ili svoj najbolji lični rezultat, ili želite da brzim hodom pređete stazu kojom odavno niste prošetali, svakom vašom trkom i kilometrom donirate stipendiste fondacije Ana i Vlade Divac. I zato je svaki pređeni kilometar pobeda svih nas. Zato izazivamo jedni druge. I uz stotine kilometara, hiljade online diploma i bezbroj lajkova podrške, ostajemo zajedno velika Serbia Business Run porodica. Trčimo, radimo i slavimo zajedno. Prijavite vašu kompaniju i učestvujte na Digital Serbia Business Run 2020.